Oštetile su vam se pete na cipelama, majica vam ima rupu, podrapale su vam se hlače, a sat vam je prestao raditi. Što ćete učiniti? Ne, nemojte ih baciti u smeće i kupiti nove. Mi ćemo vam pokazati dobra stara mjesta na kojima ih možete popraviti. Znamo da stari obrti i dalje postoje. Zašto im onda ne bismo dali priliku da ožive naše stare stvari? Od glave do pete. A danas počinjemo doslovno od pete. Evo nas na Staroj Trešnjevci u postolarskoj radionici Ilić. Radi od davne 1967. godine, a u njoj je već treća generacija postolara. Sve je manje ovakvih u Hrvatskoj, pa možda baš zbog toga vlasnik Željko kaže da ima više klijenata nego prije. Ljudi dosta sad popravljaju. Nekad smo radili nove cipele, međutim stara ekipa se raspala, neki su pomrli i tak, ostarili, mladi neće ići u taj zanat. Željko radi sa sinom. Kaže da posla uvijek ima, ali današnja obuća manje kvalitete utječe i na postolarski zanat. Kaj postale su cipele jeftine, tako da se niti ne isplati popravljati. Koliko su znali donesti popravak i bil skuplji nego kaj su koštale cipele. Ne, tako da. Nažalost, ne piše nam se dobro. Puno potpetica i ulaštenih cipela posve očekivano, ali ovoliko tenisica nismo očekivali. Vjerovali ili ne, kod postolara ne dolaze samo ljudi iz prošlog stoljeća. Može li onda ovaj zanat opet oživjeti? To sve ovisi o vladi, ne? A kaj se tiče nas i našeg posla, to vjerovatno pomalo se bu ugasilo, to jest nestalo s vremenom. Još mi neki koji držimo to malo, uglavnom velim, ima nas još jedno 40-ak, Zagreb i okolica. A sada brzo na drugi kraj grada. Već kasnimo, a s obzirom da idemo podsjetiti ljude koji namještaju vrijeme u gradu Zagrebu, ne želimo se osramotiti. Dolaskom u legendarnu urarsku radionu kao da smo zaista vratili vrijeme. Na ulazu satovi kao iz filmova, a iza zastora velika radiona u kojoj radi i 6. urar u obitelji, vlasnik Dalibor. 90. godina je u Zagrebu bilo po obrtničkoj komori jedno skoro 90 urara, a trenutno, dobro sad neki više nisu obrtnici, imaju ljudi dionička društva, ima jedno 15 urara u Zagrebu, ali i na nivou Hrvatske ista stvar. Kao i na postolare, moderni je stil života utjecao i na urare, jer satovi, čini se, više nisu potrebni kao prije. Sat se više ne koristi ko sat, imamo mobitele koji bude, rade sve i onda u stvari sat je više nekakav ukrasni dodatak, sentimentalna vrijednost. Radnja osnovana prije više od 70 godina održava i legendarne zagrebačke satove. No, ručni satovi koje danas nosimo i nisu tako legendarni. U današnje doba veliki dio satova je u stvari jednokratni sat. Kad se pokvari, baci se u smeće i kupuje se novi sat. Naravno da postoji za kupiti ručnih i zidnih satova koji su kvalitetni, samo to se onda i u cijeni osjeti da su kvalitetni. I ti satovi onda mogu duži jedan period, naravno, oni se opet moraju popravljati, servisirati, to nisu satovi koji su za uvijek. Iako je urara sve manje, Dalibor nije potpuno izgubio optimizam za svoju struku. Nažalost, lagano se urarski posao gasi, ali još uvijek će neko morati biti ko će moći popraviti jednu određenu količinu mehanizama i satova koji trebaju što ljudima za kućanstva, za nekakvu industriju i za takve stvari. Još uvijek su najnormalnije mehaničke stvari koje rade i neko to mora popraviti. Bez toga to ne može ići. Ako mislite da su obrti i zanati staromodni i izašli iz mode, iduća će vas obrtnica uvjeriti u suprotno. U toplini svoga stana Ines svakoga dana pali šivaću mašinu, a počela je još kao djevojčica, po uzoru na svoje bake. To je bila moja velika želja da budem sama svoj gazda i da radim ono što ja mislim da trebam raditi i što mislim da će pomoći ljudima.
Ines danas ima svoj brend odjeće i estetik. Osim što brine da šavovi budu na mjestu, brine i za okoliš. A ja pokušavam kroz svoj obrt i kroz svoj brand nekako podizati tu svjesnost da je ok imati neku bezvremensku haljinu ili neki bezvremenski komad. Nastojim raditi takve komade. Proizvodim i svoju liniju odjeće i u njoj se jako često volim poigrati i istraživati nekakve zero waste modele, jer oni opet nastaju tako da nema otpadaka pri krojenju i onda se ne moram mučiti gdje ću s tim ostacima i šta s tim. Šivanje može biti za svakoga, kaže nam Ines, ali može biti i više od hobija, jer ova dizajnerica nikada nije imala problema s pronalaženjem klijenata. Stari ili novi, moderni ili tradicionalni, obrti su i dalje živi i živjet će dokle ih mi budemo koristili. Zato prije impulzivne kupnje obavezno zastanite i razmislite možete li ipak svojim stvarima dati drugu šansu i pomoći obrtnicima da ostanu na životu.